Muntina kanamite kukichate hojau se nikhopa sunpha salam ka hin peve tunia hi video chamcha ka hin sem ki dinga hi en ne chi video ka hin sem ding hi le athupi ta yong cha hi di pon news sim chung chang thu hi en chule tu lai hi ngeng chal imama gen hingzu lawa ham lai hi je en background a hi pi ham gen hong ki zading a hi en jong la pathian in ai pi o thing hangam kukilen Zulava salanga ki kim namun Zulava ham ki kim namun a hetia so inila dio ini ngai ham dio mai inten ama sapina ka hin seinom cho hele news he tunia thil so ho he jing le kisima jinga thil so ho ko thai le kisima zan hi thil so ho chu tunia kisima hi in hi je a he na ho he sanga WhatsApp group ma inimu pa sang wa ko neu khat hung slow zap ji hung mang zap ji a hi in example a sai dinga cha tu nia hi news ka sima iso pi ho cookie mar sa pa mi som ki tha ho bang cha som la khat ki ti cha hi chi pa chu ke hen hang pya mi sut ka sim do a hi in mi sut ko ka sim do a hi in ko hi jong le press release in bol ho pr hin so ho zo se khon mi som la khat an ti a hin hi cha ko news in ki sim ele mi som a hi chu ki heta Ewanga chula chichu ajing chipa chu ajinga de so new sang he thu sim ta banga hi tu ni thil so he tu nin accident so mi hi za zat ki tong khai ti le ajinga ko zan ha ki tong kha hola chon mi hi za na thi in hi za hospital a me ki ti ajing ki le khat vinya ki tong kha ho chu tu ni san gen hospital a me ai lam khat le adam vin in lang ki le ta ve ti ta banga ko serial event ta banga ko na episode by episode serial event tabang wa ko aban bana ko hung cha la hi ji hin ayang chen mi som a hi chu ki he ai wanga langa pr hung ki so yo sen som la khat ti ja chu mi som la khat te chu hung ki sim a hi in mi som a hi a pdia som la khat na ti ham ti jang hung men he nga ka he the me na ho sa yang che ji chu WhatsApp news se hung gang zap zia news se hi la daily news tabanga ki bola hi in tu na ke sa hi jing la khat ki sai thai la khat ki sai ki na hi in chuti lo hila chun azan ho mama jang hin sei theya hi in jang le hi tia news kisima sim chawai de adu ding zan khatna ni le thum upload de ho chun anup nup thei ka sa apo in hi za chun ni khatna hi khat he ka zo sana ka hin bol hi in mi pr so cha hi bang chana isim lawa hi le khunung le boina ichunga hung thung thei a hi je a chu min a hin sut bang banga chu kisim ji a hin cookie asut no le cookie tia kisim cookie mara sut no le cookie mar tia kisim cookie zo tiu le cookie zo tia chu ta chu kisima hi in ai ma chun I het na achom hi rong le langa mi hin sut pa dung zu ya chu kisima hi na ji chu mi la hong ko I cover dinga hi le mi sa bang banga ko sa do nga hi in example hin kipile ka cross lampi ho ta bang chu cover ka bol dinga hi le ka cross lampi ka zot lai hin keiman ka ti di chu ken cover ka bola ka dei dan dana ka cross lampi ka zot lai hin keiman ti ha ka edit ka ki bol thuwa ka sa ya hi le min asim pa asapan I bola kala cover na bola hi ta chuna saham na bol nga la hi le ka sa bang bang ka sei bang bang in satang sei tang an ti ding ai chunga jang cha da sa tha nei thei a hi a cham mi sei bang banga chu ki suna hi in angai na jong a hi in na mi thil khat chu I copy dinga hi le ama dei dan ta ama sut dan ta ama sa dan ta chu bol nga he tiang chu we so comma clarification ka hin bol hin tin chule zan ha news ka hin sim na chun postmortem a ki bol chain a naw lam ka manipur lam ka ai lo le kukilian sung a hin zu di wei tai ti ho jang kan se in la ni tha langa chu ivet kin a hele postmortem bol lo in Guwahatiya boina so silcha medical college a boina so tia hong ke sai kin chima sanga a bol chaiven in la hung zon di wei tai ki tia chi jawa a bol lo je even boina hong so kin ki thewa chana e yang chu kingol hi so I tho he confuse so I lung thim hi ayong le tu chan ge ya chu ni tha le news a hong jaw nan tin tu chan ge ya ki he cha hi le mi som la a chu mi group tabang he a bol chai wa he mai thei a ko na complaint chi hi de ha piti hi da mi li ha bol man lo hi cha bol ma sang wa he Ministry of Home Affairs Delhi langa ko na he thu hung ki thona na bol thei lo diu he
ti hi hung ki saya hi ya cho mi li hi ki bol man lo a hi in hi chi mi li ki bol man lo ho cho mi ni he ata sa chunga bullet injury lo ti chu thala ki ka ki thana lo a ki veili tho a ki vali tho dana ko a umet ti jang chu thil hut na ki mu in ai ja chu manipur police orang achievin postmortem ki bol na chu alut gu no le kulanga ani iso pi ho ku ki ho Guwahati lang Assam lang ai lo le Silchar vel a so koi tribe hiang le ani ku ki tribe chen agadan lu na ba hi che medical college a chu protest ang aga bolo hile akilomin chutal ama thuki za adana chen postmortem na bol lo diu le thilong na hin pi do ven ke hon mizoram ki bol na winge atiu le chiang che da ki no hile kilomin ichina vet sa che phem til asung thu hi tham khat hile kilomin chi center government le state government ki ka a hi pham khat wa hi aki sial khat aki vui khat hile kilomin chuta le Manipur police so chun ai holang ani holanga medical college mana ani ho chu thal jam akak khume ti jam iniza ovin WhatsApp group line mu so kai de wa hi in hi chan ge ya chu Manipur police so chu chilang Manipura chan he Assam langa Silchar langa cha ni po do gu no le hi cha ai ho chu ini nok hi wa ki phin na chu ani chele mi pi ki khom ho chan ni khat ni thum ni li hi le ni za hi le thilong ni hin pi do a hi lo le postmortem na bol taka asewa hi ki ho jam in ki le lo wa hi chulai college medical college compound sunga he ki phin na he ka bol diu ka ge diu ka to diu ka da ha lo diu he tiang cha ani sai ove ti chu gin cha num ta WhatsApp thu so la a chu ki mu a hi in chilang chu hi chan chen hi in tin enzo le ni ha le news ajang hong jang na in tin ani na ka sai non che he le news ka sim pha le ke he pasal hin a I o hi theina chana clear sa ding san sa ding mi pi te ase na nga hon jang aza thei ding chapa hon jang aza thei ding nunga go la hon jang khang tha hon jang aza thei ding a ko sei ding ka ti ji a him kanu en na new sim he na o sang ji be sen alung hang ta ni kilowe iti nei le tu na he niaw khat volume hi ka hin dang sa ding a hi em ke ma dei dan ta chu hi lawang pasal hi la opo je zuwa o thong je zuwa sei ding he ti he hin hin la ke dei dan ta ka hin sim le ka dang he ga do jen ka la ka lol jang hong pe do di jen ka ki ha sian ji wa le pi le tu ni la ai volume tham khat hong dang za min tin chu ta le abang hin news hi angan ne hin sim gang in mi dang hwa jang ngan cha cha na sim bin ning ki ta la ume atin iga asim gang la ka la khat hin agang wa la sim ngan zap la chun ka dei sa ti jang ji in ipi hele subscriber jang hi pathin long se nin na ho zo singai lut ka changin 20k ahong wal tan 20k sunga he mi agang dei jangom ding angan dei jangom ding o sang dei jangom ding oniam dei jangom ding a hi ja chan hi chi 20,000 subscriber ho lung hi ka zo chana ka hin hol da tiang chu hin tin chuta le news a kisim phat le hen sauta jingka lang pung som ha ka ki pat kho ni tha lang pung thum pung lia ki chai da hi chi ni thum ke ya fan hin ki ve kho imi yang blur jeng I lei jong hi ki le azi lo ta so ka le center iti le center ko na le kha ki so ti ho tawang khoi sai dinga hi le central ki ti ji vet o TRE center ai lo le TER center kho TAL ki ti do ji vet o central ki ti do ji vet o ti so tawang hi ka la nan sai ji ben hin la ka he themin ilum kya ya ko hin sim pha la khon I lei jang hi hong ki le azi talo ma the thu jin ten chu pha la khon ta khon kaung ki sian za azi hin ka le lol la he o hong thi jin ten ka pen zia bang la cross khat la verse khat yo ko ka sa azia ka o hong thien do pha la ka tha asim ki zia hi in hi chu jang chu a ha dan chu neu kha ka hin se hin tin ke he awang pha ti di ka him awang si ti di ka him ko million te milan te ke sei bangin ka subscriber ho hi 20,000 lang hi wangin mi tam ta hi fun nei lo au min 20,000 la hi 5 to 10,000 ki ka ho be fun nei lo hi mai thaya hi in ko milan te ko cartoon na a hi in rhyme ho tawang a hi in ai lo la hi chi ho ko ama subscriber ho ko chapang sian ngan kum khat kum ni aha pina kum thum kum li ti la ngan hin
wo ra dinga subscriber ho lo hi vin hin la subscriber ho fan nei khat sam poe tiu ma hela ke ya yang he fan nei lo tam hi in ka la ika po do le bazar nga boy news nang news se ka ngai ji ni tha asi le hin son ka chapa fana ka ngai he ka chanu fana ka ngai he ai lo le ka mo nu fana ka ngai ji he ti zanga ji in fan choi lo he atama tam ma hin subscriber ho ai a hi ke hi nunga achapang gol hang chapang ai lo la khang tha hon ingai sang pon te esilang a han la ho hin ingai sang in ka wang phat na kha zanga hi in chuta le a chai na dinga ka hin sei nom che hi le news sim hi ai a ding chun ha sa jong le na hon pon tho ta a nei support na zalowa na hin bet pi ji wa comment jang a bol pon tho ta jang min video hong kya upload se hin khat la ni ta he comment ho ko ka bet ji hin alhang pia comment he som thum an pha ge ko ka reply so ke ji hin som thum hong wal pha le ka reply zo ji ta pon hi ja chana comment hong ki reply ding na de ya hi le first comment lang ko hin dalin lang ka ban a hi la ta hi mi thu mi li ta bang he video ka upload sa soi lo be a comment hin pijing jang a umin so hi ki he the han lang ki pa thu yang ki sei le ka no min amin chat wang che youtube ma ka nga ai ji chen ka he ta po in jang le imu pha le chen ama hin an comment jing a ti se ki he a hi in na ho zo se chung ayang ki pa thu atum ben ka hin sein se le tu ni chan ya video hong ki post le angai jing ho chung hi han lang adi a like hin bol comment hin bol jing ho zo se chung ajang ki pa thu ka hin sein comment hi i bol ko na la khon hi chi ka comment ji hi new simpa hin amu ding a hin sim ding a hi in a hin sim do apha la ki pa adam alung hang dam a thase dam ti ho hi gel pumin comment hin bol he ten na abang kon comment na lo ta hin bol ji win na comment ka hin reply lo mai thi hin hi jang le ka sima hi hi chi ka comment bol he channel nei pan ai lo le channel ran pa hin a hin sim do ateng le anui dam a ki pa adam alung hang dam tiang ko comment ni pi ko na la khon hin gel do aziu tin chi gel do nung wa wang so i dei dei su thewai tai alung han jang la kho poi tai su no yang la kho lo a ki pa di ka dei tai su no yang la kho lo na ye cha comment za khat la kho som ko la ko kho positive comment hi a khat se ko negative comment hi jang le hi chi negative comment pa ko ilung sunga jinga ti sai tha 99 comment phapa cha ki gel do talwa comment khat se a phalo hung pa so ki gel jinga ilung gel ni thum kya ya elo la khawa kya no thei ji lo hi na ji an comment in pi pha na yang le ki gel ma sa je he tin jang la thang pia subscriber ho tu ni chan gya comment hin pi ho atam zon comment pha comment hoi ni hin pi wa til kho na jong ai lo la na lung gel sai naw jang na hin nei jiu na chunga ka ki pa in a chai na ding in hi chi video hin be ho zo se chunga a veling ki pa thu ka hin sai kin in ni tha a news in ngai khom kit ka 7 bon 7 i na chi owa dam se lo te ka ki pa